Football Titi part zaruk sompalina ngai thavele don ta ila Real Madrid English midfielder Jude Bellingham hian adar atin adawangin zai angaya tichuan hlotling taka zai niin kumsomni pahnih mi hi hun engemaw chen chu achawri angai don ta ani Bellingham hian Real Madrid pre-season match tele season thar hun engemaw chen chu a khel ve thei don talawa atel lovin Real Madrid hian season thar bul an tran angai don Bournemouth chuan Chelsea atangin Serbian goalkeeper Petrovic an laluta a amana palmak te doi somni panga an seng kumsomni panga mi hi kumnga dai contract an zia puyani Serbian goalkeeper hian kumsani somni pathum khan US club New England Revolution atangin Chelsea azoma Blues hian palmak te doi sompali sengin an lalut chuwangin Chelsea hian transfer fee big and chuan palmak te doi sompakhat an hlep ani Petrovic hian season masa khan Chelsea atangin loanin French club Strasbourg ta na khela match somthum pakhat khelin clean sheet tum somaneya goal somthum pariata chua Chelsea a tatum lovin du than masak ni konga Robert Sanchez alwalan zolova chuwangin input chua adwa Bournemouth lam hi apanta ani English club Brentford point Ipswich Town atangin Omari Hutchinson laklu antuma Paul Magdadoi somthum panga the chuakin leyan deal ma se Ipswich lam hian pom thei lovin an hnol sak thunga Brentford hian an alut duani chuan an dornon le atul don ani Omari Hutchinson hian Ipswich a relegation release clause aneya tichuan English Premier League atanga an relegate ta ka wangin a relegation release clause hi anung meka chu Paul Magdadoi somthum panga hi ani ma se he a relegation release clause a hian pek tlak dan tura Ipswich lam hian du dan an nei sa a chu Brentford lam hian an tin zone talawa aman in pek ngal ngai tur zata anin rem theilo awang hian Ipswich hian Brentford deal na hi an hnol tari ani Brentford hian voi khata an pek tur chin an ti san ngam chuan an laklu thei mai arin oma chuwangin Brentford a zok hian transfer hlotlin le hlo cham ain ngat lian zok ma ngai ani Liverpool hian tu ni puilain Paul Magdadoi za somsari chuang player leinan an mang der towa heti chung hian Paul Magdadoi za somni za somthum borvel Alexander Isak leinan an la the chuak ngam fo maya hetiang ani chuan tu ni puilain Liverpool hian player leinan Paul Magdadoi za thum sentlin po an poiti lo ti na ani financial fair play dan aom sia Liverpool hian dan an bo che thei mai long mo ti hi zona omta chuani ya ma se English champion hian season masa chandon khan Federico Chiesa le Mamardashvili te chau an leya Chiesa leinan Paul Magdadoi som mangin add-ons nen Paul Magdadoi som pahnih point panga chawaniya sum an mangtam lem lo Mamardashvili tu nipui laya an hnena in puluta hi nipui transfer kongka hon masa khan leilokin amana Paul Magdadoi somni panga an seng bokani kha ama le nipui transfer lai po in sum an mangtam lutuk lova hengba ka hian Liverpool hian tuna company an thopui Nike an kalsan dona Adidas nen thokdun tura thu thlung tharin chuta chon ang club chanchina thuam siam saktu atanga sum an laklu tamber tur an tong dona August ni khata tangin Adidas nen hian an thok hawanga season 10 Adidas hian Paul Magdadoi somruk Liverpool hi an pezia don ani chubaka chon Anfield an tilian towa season masa po khan Anfield a mi pui tam jok an pung khom thei to ni kha hengte awang hian Liverpool hian sum an mang huai ngama financial fair play danin kumthum chunga club sum lut le chuak achu thina wangin Liverpool hian financial fair play dan po chelo siin sum an laman bel thei tlat ani football finance expert football khovela sum chevel zirchiang thin mithiam bik Kieran Maguire phei chuan Liverpool chet dan hi fing ati hleya BBC Sport in an komna soin Liverpool hi football club smart satlia lo tak an ni ti in a soi sangni somni pathum somni pali season atanga tun thlenga an che to na chin chiar phei chuan Liverpool aya sum mangtam English club paruklai an oma heti chung hian Liverpool hian Paul Magdadoi zathum samsari panga an man lain Arsenalin Paul Magdadoi zathum samsari parukan manga Brightonin Paul Magdadoi zali som panga mangin Manchester United in Paul Magdadoi zali somkwa pasari an manga Tottenhamin Paul Magdadoi zanga somni pathum mangin Manchester City phei chuan Paul Magdadoi zanga somnga parukan manga amang tamber Chelsea phei hi chuan Paul Magdadoi zaria somruk paruk te meu an mang tlingani
Liverpool hian champion tuma an elpui lian ni mek te ai point sum an la mang klem jok ta fo hi sum man lama hian an fing thokhat ani ti alang chiang hle ome UEFA Champions League ka qualifying round khelmek ani ti then khat chon kan shelo mai thei ni zan po khan an khel chun zoma hengzinga hian Maltese champion Hamrun Spartans le Lithuanian champion Zalgiris in khela anin hne to ka wangin penalty shootout mangin chinfel an nia penalty hi tumsom ni pariat te meu petin Hamrun hi 11 tenin Zalgiris laka hian an chak sham ani UEFA Champions League season thar khel phak tur zonna qualifying round atanga in pet kai tur ti chiana qualifying round khelme ka hian first leg a Zalgiris hi semi final chaka second leg a Hamrun semi final chak vele in penalty shootout anin chingfel ta kan soilan to ang khan tumsom ni pariat te meu penalty petin tumsom ni pakhat an pet luta Hamrun hi som pakhat somin an chakta ani tihian Maltese champion Hamrun Spartans hian an club chanchina UEFA Champions League qualifying round second round an lu voi khatna an tongani European competition a hian penalty shootout kaltlanga in hne lian ber chu kumsan ni somni pathum July tha a Conference League qualifying round match ha Belfast club Glentorrans le Maltese club Zera United te in machon tum khan ni in penalty shootout ta Maltese club Zera United sompali sompathumin an chaka hemi tumpo hian penalty tumsom ni pariat an pe ta ma se an score zat atama wang hian penalty shootout a goal lu tamna berani heiba ka hian Ajax le Panathinaikos te kumsani somni pali August tha a Europa League qualifying round na penalty shootout ta anin machon tum khan penalty goal atam hlea Ajax hi sompathum sompahnin an chakani kha hemi tum penalty shootout ta hian tum somthum pali te me penalty an pe ta chu wangin European competition na penalty shootout ta penalty pe tamna ber ani meka ma se penalty shootout ta goal lu tamna ber ero ani lawani BBC na atarlan tela chuan khovel pum huapa football khovela penalty shootout pe tamna ber chu Israel club SC Dimona le Simson Tel Aviv in machon tum mei thla sangni somni palia semi final promotion playoff match ha penalty shootout ta khan ni in khami tum khan penalty tum somnga paruk te meu an pe ta Dimona le Tel Aviv te hian tum somni pariat ve penalty pe tin Dimona hi somni pathum somni panin an chakani heiba ka hian England a non league club Washington le Bedlington te in machon tumin penalty shootout tum somnga pali te meu pet ani to boka hei hi kumsani somni pahnia thleng ni in football khovela penalty shootout ta penalty pet tam zualna zinga chiartel ani nizan khan UEFA buasai UEFA Women's European Championship sani somni panga quarter final match masaber khel ani ta Norway le Italy in machonin goal thumlo na match a hian Italy hi goal ni goal khatin an chakani he match a hian Italy tan Cristiana Girelli chuan goal mahruai minisom nga na khungin minisom ruk paruna Norway hian Ada Hegerberg mangin an suta ma se minisom kuana Girelli mangbokin Italy in an goal ni nan khunga goal dang lu bel talovin Italy hian goal ni goal khata Norway paltlangin semi final anin hlangkai ani zan ina darsom panhi lechan ve hian Sweden le England in quarter final hian khelchun zomanga naktuk zan lai pel darsom panhi lechan ve a Spain le Switzerland in an khelchun zom le bokanga inrini zan lai pela France le Germany in quarter final match na nungber an khel don bok ani heti lai hian Brazil a Santos FC tana khelmek Neymar chon a theina lan tirin a team Santos FC Flamengo laka sikhat fain hena achan puya golam chun hi minisom red palina Neymar hian khungin a team hi point thum hlutak aswal chua pui ani ti hian Neymar hian anram club ain zir chuana Santos tan hun ni aman chungin match zani somthum pariat khel tling toin goal za somli akhung tling ta assist somruk pakwa anei telbok Neymar hian a career a club levela match zaruk pali atangin goal zathum somruk pali khungin assist zani somni pasari anei tela match zaruk pali atang hian goal contribution zanga somkwa pakhat anei tling der to ani heiba ka hian anram Brazil tan match za somni paria senior team tan khel to in goal somsari pakwa akhung to assist somnga pakwa nei telbokin anram Brazil tan hian match za somni paria atangin goal contribution za somthum pariat anei tling der to ani ti hian kum somthum pathum mi Neymar hian a career a ramle club tan senior level a match zasari somthum panhi a khel tling ta
heta tang hian goal contribution goal le assist nei bel khom hi zasari somni pakua tlin toin Neymar hian liam nei ngunin in khel thei lawin hun mang tam hle ma sela a in khel thei chuna a theina sanzia lan tir thinin match a khelza deuh thaw goal contribution aneya Neymar statistic hi thatok takani Manchester United ate po khel to Odion Igalo khan Victor Osimhen hi thuron pevele in sum turin thu aron thunga Igalo hian soin Osimhen chungchanga hian thu karon du chu Saudi Arabia lama hian kalro se Osimhen hian Saudi Arabia hian kumni chung khel sela chuta chuan sum tam tham tak lo chuakin European football khel turin Europa kirle ro se kepo hian China a football kum engemaw zat ka khela khami hnu khan Europa kirin Manchester United tan kumsom thummi kanin ka khel le a Osimhen hi tuna hian kumsom ni parukmi chau alania Saudi Arabia hian kumni a khelani chuan kumsom ni pariat mi chau alani don thawa chu wangin aduani chuan Europa thatakin kumnga chungtal chu ala in khel le theidon ani Osimhen hian Ronaldo le Messi te hi African anilo ti hi asiat reng angai ani Ronaldo le Messi te hi chuan ansum le pai te hi anmani tan an manga mase Africa a chuan kan sum le pai te hi ke mani tan chau kan mang thei lova mitam tak kan lo chua ring tu hi an omani ti hi asiat reng atulani tin Igalo hian Osimhen hi sum turin alo fui vele ani Europa footballa thunei tu sangber UEFA chuan FK Arsenal tivat Montenegro club hlun tak hi kumsom chung UEFA buasa in elna khel theilo turin an shem tamia maya Montenegro rama club upaber.2 FK Arsenal tivat hi match fixinga anin nam hnaina sada wangin hetiang hian an chung thu rel ani kumsom chung UEFA ina abuasa in elna khel theilo tura an shem ka hian paun nuai li sing thum sang thum choi turin an tibok kumsang ni somni pathum July thla khan Armenian club Alaskar nen Arsenal tivat hi Conference League qualifying round na anin machona first leg a goal khat ve khunga anin netok nuin second leg a goal khatin Arsenal tivat hi atlom zoka antang ani hemitum te po hian match fixing an kalpui ti tarlan ani UEFA hian Arsenal tivat player Nikola Selebic le official Renko Govic te phei chu football kai noya andam chunga in nam hnoi theilo turin an shrema anni hi abultum tu te berni in soi anni player dang Setko Manaslovic Dusan Puletic le Radule Zivkovic te po kumsom chunga tan an shrema football khel theilo tur le football kai noya in mang theilo tura ti anni UEFA hian FIFA nena he thil hi thlenin an shremna hi khovel pum huwa pa kalpui an duwa FIFA nena remti sakandil FIFA hian aremti ani chuan khovel puma shrem anni na hi tuarin khoi rama ma anin khel theidon lova FIFA hian aremti saklo chuan UEFA thunei na huam chunga chau shrem an to hi anung thung don ani German manager ro pui football khovela manager ro pui berpola soini reng to turte jingami Jurgen Klopp hian tunlai player chuak tharte athlir wang hian Messi ro pui big zia Messi special big zia achiang thar thin ti hian soin player no pangjok voina kan mu te ka thlir wang hian anni chuan karman tole changkang tak ba ka party nuam tak tenen nunan manga hengte hian Messi special big zia min hriat non tir thin Messi hi chu player chawani lova mi zongjong deuh thoin an hausak na le an nei nun na chena am taka nun an man na kara hian Messi hi chu mi pa ngai angin ni aom ni Messi hi chuan hadam taka nun man athanga chung kwa ngai poimo in rim taka thokin chulama chuan a in mangjok ani Messi hi chu party boro tak soizui lo taka te kan mungai lova night club a achetla thalak mu tur po aom lova chapau na po nei ve mi lo angmain nuna manga football angai hlu a achung kwa te hian alung oi tok boka midang te ta na luan chhuwa konga thanem ngain football a hian insor bingin a ngen tlat ani hi chu khelmuala ain lana chumi pia lama chuan lim thla angmain abauda izel khelmual pon lama nun phung pa ngai tak zomin football history a player ro pui ber ni si hian apian chamte hi anupui le afa tenen thlamuang takin fel takin anlo mai thin ani Messi nun man dan hi a professional leya professionalism dik takani Messi hi chuan ro puina tak hian
thom beng cheng amamo loti min zir tir chiang hle party ni lovin champion no moi mangzokin atong chuak ve thina naupang zok te ka cha du chu mi tu emon hne na tanga inzir idu chuan Messi atang hian ni ro se Messi talent chau hi ni lo box sela talent hian lotlin na a phok chuak mai thei ma se ri ruput mang dik hian kum khodai ro puina tak tak zok a phok chuak ani professionalism dik tak chungchang min zot ani poin a chana chu Lionel Messi hi en ro ti hi ani rengang ti in asoyani Jurgen Klopp hian Lionel Messi hi angai sang leya football player ani na zona a thiam na le ro puina pia lama a ming a len te reng nen mi pa ngai nun dan anga a theina chinchina nun man zel adu te nun phung pa ngai zoma nun dan tur pa ngaya ngai anga anung tlat te hi angai sa na bel cha tu ani indu thei chapau po ni sela dem lo tu tam hle tura ngai khopa ro pui ani chung hian tlom taka nun a mang tlat te achung ko a alung oi tok te hi German manager thin lung ne em tu atlingani soikai talokila Barcelona pum chuak cheu Lamin Yamal le Messi hi an sang hleya thiamna sang tak nei ve boruak nei lian ve si ya chuan teenager ni laya an nung chang in thlau zia te hi in ngai tua ve ngai hlom emo chu BBC na transfer thuleng atar lan te ngai thak chun zom ta ila Guardian in tar langin Manchester United chon Brentford atangin Brian Mbeumo laklu tumin dorzel ma sela aman chungchanga club pani anin rem thei lova chu wangin anin dor na hi cholsan lailok ania Manchester United hian Paul Magdalene somruk panga aya tampek antum lo lain Brentford hian Paul Magdalene somsari an chiar ve tlat thung ani Sky Sports in tar langin Liverpool chon Frankfurt atangin kumsomni pathummi Hugo Ekitike French striker lakdu antuma andor chanto ani heti lai hian Telegraph in tar landani Newcastle point Hugo Ekitike hi laklu tumin andor meka season thara hian Alexander Isaknen in koptir antum Melin tar langin Aston Villa chuan Manchester United atangin Alejandro Garnacho laklu antuma English Premier League club dangte point Garnacho hi anbei seimek ani Times in tar langin Manchester United chuan Chelsea atangin Nicholas Jackson kumsomni palimi laklu andua Aston Villa le AC Milan te point Senegal striker hi laklu antum Chelsea hian Paul Magdalene za an chiar ti te po tarlan aloni to kha ma se he tiangzat hi chuan an hral lo tura ngai ani iNews in tarlan dan chuan Manchester United hian Chelsea atangin Nicholas Jackson laklu andu boxia Chelsea hian Garnacho laklu an hnia lo boka chu wangin United hian Jackson le Garnacho te hi in thleng dan an ngai tu ni in atar langani Football Insider in tar langin West Ham chuan Bournemouth atangin Marcus Tavernier kumsomni parukmi laklu antum Mirror in tar langin Manchester United chuan Brighton atangin Ecuador defender Parvis Estupinan laklu antuma kumsomni pasarimi hi andor mek ani Sky Sports Germany in tar langin Leeds United chuan Hoffenheim atangin German midfielder Anton Stach kumsomni parukmi laklu antuma athupongin inremna an nei puito Italian chanchin bulian Gazzetta dello Sport in tar langin Inter Milan chuan kumsomni pasarimi Atalanta Nigerian forward Ademola Lookman laklu antuma officiala dor turin anin ruah man mek Sky Sports Germany in tar langin Bayern Munich chuan Paul Magdalene somli pathum ba ka 8 ons Paul Magdalene li point pali sell on close 10% da tel chungin Stuttgart atangin German striker Nick Walteme kumsomni pathumi laklu antuma ma se Stuttgart hian an nol thung ani Spanish chanchin bulian Sport in tar langin Real Madrid chuan Brazil forward Vinicius Junior hi chelzel tuin contract haran zora ma se Vini hian lo aphut san emawangin Real Madrid hian a hlo phut ang diak hi chu pek an tumbik lova hei wang hian inremna lampo an hoi thei talova Real Madrid hian Vinicius Junior hi hral mai an ril ruk ni te po in tarlan ani Italian journalist Fabrizio Romano an tar langin Inter Miami chuan Argentine midfielder Rodrigo de Paul Atletico Madrid atangin an lalu dona officiala anin laklu thu puang chuak thei turin inremna an zonna konga ahmoran bok nai to hle de Paul hian Inter Miami tan hian kumli dai contract aziak tura ngai ani Arsenal chuan Chelsea atangin noni Madueke an lalu don ti achian nuwa kumnga dai contract Arsenal hian aziak don ti achiang le ta a Chelsea hian Madueke mana hian
pawn makta doi somli pariat an donganga chu baga chon add-on skal tlangin pawn makta doi li an don bel thei dona madwe ke hian medical test apal tlangani chuan ziakin contract anda to don ani ole khati chin kha tung chuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile phot ro se